bawuteye byanga bikunda hari hari Maruri target to perfect. Today is itanani. Batararasa kara kaburu kari ari ako nacyo bakoze. nk'uko rero murimo kugenda mubibona muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, imirwano yongeye kubura hagati ya M23 na FRDC na coalition yayo. Ni ukuvuga ngo nituvuga coalition jya wumva Wazalendo, wumve Abarundi, wumve FDLR, wumve n'abandi bantu bafatanya ndetse n'abacanshuro. Ubwo ngubwo ntabwo tuba tubibagiwe. Nk'uko urimo ubibona rero kuri aya mashusho, mu gitondo iyi mirwano yabyutse ikaze ku rwego rudasanzwe. Iyi ngiyi rero ejo nyuma y'uko M23 igize gutya igakora akantu mu Barundi, ubu ibitero biri guturuka mu Barundi birakomeye cyane. Hano ubona ni umunara w'itumanaho wari hariya i Kamanyora muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu munara ugize gutya wangizwa n'igisasu, ni igisasu gitewe na FRDC ndetse n'Abarundi nibo bangije uyu munara gutya. Nk'uko ubibona umwotsi urimo urapfupfunyuka, umwotsi ni mwinshi, umuriro ni mwinshi, biragaragara. Uri no mu ahitwa Bugarama hara mu karere ka Rusizi mu Rwanda, urimo urabasha kwibonera uyu mwotsi uri hariya Kamanyora. Urabona ko ni ku musozi, niho uyu musozi wa Ngomo niwo urimo kugira gutya ugatwikwa cyane hano kuri Ngomo. Rero uyu munara reka tubasobanurire, uyu munara no wa societe itumanaho yitwa Vodacom Telecommunication. Ni ukuvuga ngo rero iyi Vodacom Telecommunication ni uyu munara no wayo uherereye hano ku musozi wa Ngomo muri Kamanyora. Ukaba ari umunara rero wagize gutya uterwa igisasu, urabona umuriro uraka ndetse ukaba urimo gusa naho ushya. Kikaba ari igisasu kiremereye cyane cyatewe, bivugwa ko kirimo cyaturutse mu gihugu cy'u Burundi. Uburundi ubu ngubu aribwo bwabaye ubutaka burimo kugabirwaho ibi bitero birimo kugabwa hano Kamanyora. Gusa kandi uretse uyu munara hari n'ibindi bitero birimo kugenda bigabwa ahantu hatandukanye mu bice bitandukanye. Urebye kuri uyu munsi imirwano ikaba mu by'ukuri igamije gusenya ibikorwa remezo, nyuma y'uko n'ejo hatewe igisasu ku ishuri hariya muri Kamanyora. Bikaba ari ibintu mu by'ukuri bikomeje gukara. Bityo rero ibi bitero byose bigamije gusa naho bikumira kujya gufata Uvira, ariko ingabo z'u Burundi zikaba zikomeje kugenda zibikoreramo ibyaha cyangwa amakosa akomeye cyane ku buryo n'urugero rw'amahoro bigoye. Reka tuve hano kuri iki kibombe cyatebara ku munara w'itumanaho hariya muri Kamanyora. Reka turebe noneho, reka turebe andi mashusho dufite. Arimo aragaragaza yuko ibintu bisa naho byakomeye ku misozi ya Kamanyora, ku musozi wa Kaziba hafi y'u Rwanda. Hari urusaku rwinshi cyane, imbunda zirimo zirarasa, imbunda nto n'iziremereye, urusaku rw'amasasu nirwo rwumvikana. Bikaba rero noneho byateye n'ikindi kibazo rero, bikaba byateye ikibazo. Murabona noneho, reka tuze kuri aya mashusho. Murimo murabona abaturage amagana y'abanyekongo barimo barahungira mu Rwanda bakakirwa n'abayobozi b'u Rwanda hariya ku mupaka wa Bugarama Kamanyora. No kuvuga ngo hani Bugarama ariko hana imbibi na Kamanyora. Kuva rero mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu
urusaku ni rwinshi ndetse n'imbunda zirakomeza kuraswa, ariko noneho niko n'abaturage barimo kugenda bahunga, cyane cyane igice kirimo kurebwa cyangwa abaturage barimo guhunga ni igice cya Kamanyora hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi Kamanyora rero niho abaturage barimo kugenda bibasirwa cyane, bakaba rero basanze abandi bahunze ejo bundi bagera kuri 200, ariko uyu munsi urabona yuko n'abaturage benshi cyane barimo guhunga iyi mirwano bava hariya Kamanyora berekeza hariya mu Rwanda ku mupaka wa Bugarama kugira ngo bafashwe. Akaba rero ari imirwano ikomeye, ariko ku rundi ruhande kugeza ubu ngubu tubutse yuko uriya munara warashwe saa 1:17 zo mu Rwanda nibwo uriya munara warashwe, ariko kugeza ubu ngubu abaturage muri Ruvungi abaturage bakomeje guhunga ubutitsa ni benshi cyane kubera ibisasu birimo kugenda biraswa bitarobanuye, birimo kuraswa n'ingabo z'u Burundi, ingabo za FARDC, Wazalendo ndetse na FDLR, bakaba bashaka gukuramo 23 muri Kamanyora nubwo bisa naho bikomeye. Hagati aho ngaho rero abaturage barimo barahunga, murababona barimo bahungira mu Rwanda. Ibintu rero iyi mirwano ikomeye yabyutse muri iki gitondo irasa naho ari ifitanye isano niyabaye ku munsi w'ejo, kubera ko ku munsi w'ejo 23 yagize gutya ikora akantu muri FDNB igira gutya. Nagira ngo umenyeshe yuko abasirikare b'u Burundi barenga 140 bagize gutya baricwa muri operation ngiye kugusobanurira. Abandi bagera kuri 400 bafatwa mpiri, bakaba barafatiwe ahitwa Katogota. Ubu ngubu harimo kugenzurwa na 23 ndetse na Kamanyora iragenzurwa na 23. Agatongaho urumva yuko abasirikare b'u Burundi kwica abasirikare 118 ni ibintu bisa naho bidasanzwe, gusa ariko bangaba bariyongeraho abandi kuko bari mu 143. Amakuru mbona niko ambwira. Nyuma kandi y'igitero cyagabwe na SCO ariko nayo ikaza guhanurwa hariya muri Kaziba, bikaba rero ari ibintu byababaje FARDC, bibabaza FDNB, bibabaza Wazalendo, ariyo mpamvu babyukanye imbaraga ndetse n'umujinya mwinshi cyane wo kwihorera. Iyo operation rero reka nkubwire ukuntu yagenze yo guhanura nako yo kwica abasirikare. Hari amakuru avuga ko nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabereye mu bice bya Kivu y'Amajyepfo kuwa gatatu, byabaye ngombwa ko 23 igira gutya ikora operation ya gikomando, operation ikomeye. Iyo operation ikaba yarasizemo 23 yishe ingabo nyinshi z'Abarundi. Izi ngabo zari ziriwe zirasana na 23 zikoresheje imbunda ziremereye mu kurasa mu bice bya hariya Kamanyora ndetse na Katogota. Ariko amakuru ahari avuga yuko ngo bigeze mu masaha y'ijoro abakomando kabuhariwe ba 23 bagize gutya batera ibirindiro by'ingabo z'u Burundi byari mu gace ka Ruvungi, bica abasirikare benshi bakoresheje intwaro gakondo. Twarimo tubarura abagera mu 143. Amakuru akavuga rero ko usibye abasirikare bishwe hari n'ababarirwa muri 400 bafashwe mpiri, nkuko tumaze kubivuga mu kanya. Abasirikare 400 ni benshi. Ibi rero ngo mu kugerageza kwihimura niho abasirikare b'u Burundi barimo kugira gutya besho biriwe barasa buhumye mu bice bitandukanye by'ama 23 igenzura, cyane cyane hari ya Kamanyora, by'umwihariko mu mujyi muto nyine wa Kamanyora. Ibisasu by'izi ngabo bikaba byarashenye inzu z'abaturage ndetse byica abaturage, basenye amashuri, bica n'abanyeshuri, banakomeretsa abandi. Kuri ubu rero imirwano ikaba yejo ikaba yarasize kandi mu 23 igaragaje ikindi kintu kidasanzwe, kuko yafashe uduce twa Butuzi na Kahembe two muri sheferi ya Kaziba, ndetse mu masaha y'umugoroba abarwanyi w'uyu mutwe bari bamaze kugera mu gace ka Nubumbu gaherereye mu birometero bike uvuye mu duce twa Ruvungi na Rubarika. Urebye rero kuri wa gatanu imirwano rwose yongeye gukaza umurego. Ubu ngubu tuvugana nyine turabaye ishusho y'imirwano yuko imeze. Urebye hari ibisasu biremereye birimo kuraswa muri centre ya Katogota iri muri territoire ya Uvira na Kamanyora nyine na Warungu. 23 rero nayo mu gusubiza irimo irarasa muri groupement ya Itala Ruvungi muri territoire ya Uvira. Iyi ngiyi ikaba igenzurwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ndetse no kuvuga ngo FARDC nabo bafatanya.
ihuriro ry'ingabo za leta rikaba kandi ryanarashe ku musozi wa Ngomo uri hakurya ya centre ya Kamanyora. Nibyo twavugaga, umwotsi mwinshi w'umukara, bakaba ari umunara wa Vodacom batwitswe. Kuwa kabiri nyine mu bice byo mu majyaruguru nabwo ya Uvira mu biri mu kibaya cya Rusizi n'ibyo muri Warungu nabyo habaye imirwano ikomeye, hakaba ari kwifashishwa imbunda ziremereye zirasa kure. Bityo rero bikaba ari urugamba dukomeje kugenda dukurikiranira hafi kugira ngo tubagezeho ibyarwo, ariko amakuru arimo guturukayo rwose ntabwo ari meza. Abaturage barimo barahunga, barimo barava mu byabo, ibintu birasa naho byadogereye, ntabwo byoroshye, ntabwo biri buze koroha cyane kuko abaturage barimo barahunga, abandi barimo baricwa. Ubwo u Rwanda narwo rwashyizeho strategy zo kwakira abo baturage barimo kugenda bahunga. Umwotsi ni mwinshi cyane, ku buryo ngo FRDC na coalition yayo bashyizeho gahunda yo kurasa Kamanyora ntacyo bitayeho, bakayirasa buhumyi. Uwo rifashe nyine ubwo rikamufata, uwo ridafashe ubwo araba ari umurame. Niyo makuru arimo kugenda avayo. Reka dukomeze tubehanga amaso, turakomeza kubakurikiranira iby'imirwano. Turi kuri tere rwose, turakomeza tubahe 5 kuri 5 uko bihagaze.